Yeah, Ebrason say mesan edi nkomo na yenko Dr. Sharp Nakachi, Dr. Sharp the demon chaser. Into Dr. Sharp Herbal and Prayer Center. Wana wadi abibidro eya nwanwadwuma wo kasoa na uye dwede to nkyɛn a huhumu nsɛm so wodi mu ntintimai pa watena sɛ yenkohwɛ ne ma hodo bi a ebe ha wo enu nti wo so betu birika na wakɔ Dr. Sharp Akachi na waso ano amawo. Dr. Sharp, and then see a day radio aye, Memoaquaba, Medoso, and Pombo Code, Yami Adom, then above Fadawma, Yahoya Pa, Safeno, Yadia Quavi, oh, yes, near Druid, yes, Ugaho, who's Saya, but Dr. Sharp, we are home near men, to them says, I bring you soon at home, sorry. And one say, yeah, acquire no Masubi, what he has here, near. President no paying for no money atipa senka omujaima one baby omode school for no ayi coming upcoming no ayi new coming no question yes mesi anya sanka bebre bese awofo bebre bedi o music o ade o mani bra kwa kwache abayo se abayo no what you say omunyansa paying for no ma omoye na ya nyansa wo mpa na ntiase wa mo edi kan e de be akwa ade o ba na kwa kwashem nti se obeku akoko fosu de nyu ono no mfa ho ai sa na e wo se nkeyeye na eduru ba bi a especially man ska bi omode toton antumani ade akese nka omode eboa nkura no na nka ekọ animu se wate ase aha yemfa no ento ho obi ani bre ka na ekwa mirika wo kọ no okọ no extra speed because ope bibia akofie se ohun se ne ade na kwakoye ene ma honhom no ani so bre enti no se dia bibia no yetime de ebehim wate ase sa na ekọ no enti ni nyina no ye ahobambo se otimi bo hoban a ubetimi aye nioma bebre enti na yesi obi antimi amfa koto ba akope anye na ase nkwan koto no oni senti bia beto ye nam wo de ono nkwa ato nkwa ma mpa acho enkoyi ontene dempo sa na tie enti nipa o asase so a obo hoban a ebuawo eba ne sa na obetimi de koto ba akọ na yenkwan da bia ya enye sika bebre ne ye de obi ho no ma o pebe ye 100 million 10,000 sa na wa ye du se nipa na nka se oni ani so ade hunu me na me ka kire o what ya se sunsum no ye adwuma na se ya ade ketewa bi ne ye de wo de ye de be wo de ye sha ase ne ade se ye ka kire wa ba bi wo kura na me anu me fa pra ye pra se what ya se ansa de tie enti enya de bebre ne mum sunsum no ye kese a ne wo ye na yeye ihabanya ye tedi ye adurese enya obi a na ya etimi ye adwuma sharp en sakiraye ene nuoma odi aba abibidro ye mu no anu oden because sharp nko a na etimi tenonom ekase wode wo ya de aba no nu antimi ansa mawa obese amos kaka obebo sangu na nim ase na kese wo ni aduro ye ntimi metena no entwa ntoro emfa nkyere mpanyimfo ene ne yakeka ho se wate ne meche bi yewo me ya droma wa me pa acho entimi mfeliu sa na ya etie gise nipa onu no obi onu ma ye ndan ya duru ne tama nyankopon ede frɛ no tonsa frɛ ende okwa soro bafam me ameti anum kura me wa duru ya se dura gise nyame frɛ me sa apa frɛ no obi ani wonom e wate asefo asase so a obetimi dimirika aba ya gbesuo se ye moa no ye den haban kwa na ye adwuma me ho ne ya asore fie me ba kyew ahaba no me nanam nanim e wo buru hafo nkransa ye firi ene kranka e na me de ye adwuma e de buo nipa e ma ogie e ne fa hodie e ba mom me ma waduro pe me start sa me ma waduro a wo ho e start tow wo kra na ayira fi ho be ye years na ebi asa wa yare be 20 years no esan ba woni padua no woni ma de kodi entra me wa duro nti no me start se me mo adu ni yade ayo no yatua wasi kire yatua wo ebi a odwan nam akokɔ nam ene ne ekeka ho yade ni nti a ana enyese ya me ma wa duro na wana wa pepepe na ma start ya mo start edi saa anuoma ni nyina obi etimi tua ade a wa ya ache no obi wo no mo free Ghana no mo kwa abrochira
ni problem na enye bibia o dwini fufuo ene yoko gale ho kakra so hwaduane no da bi hwadua mi ko abrochire pa na mu sankran kono sa ahunya uya ga to uto mienza se oba yes me nya ba kono me ni abrofo na ekoye program na edi ba ye 2 weeks no me se obi de nkran kono bremen me ni gi chance mi free Ghana akwa abrochire no what you say sa na ye tie enti nie me chire nipa nyina ne se sa waduane a wudi no yeye ma waduro na yade no eva kwanu no yesi se Dr. Sharp the demon chaser bruni ba me free kransan e free ani kranka sunsum ni tumi ni anwode ewo me so a tumi ayi me bunufuo nyina ta machi wiase nyina so ta machi ma me papa ejese ni ongita hon papa so ayiro nsema me pa cho me ne mabofu e bebum se pom 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 be ya 3 at once awani kura mpo nya de be e ma ho so me mani mere obia nia me ye eno na me ye tumi e de ama me no me pa to me geji ho no ma sani alaji guru saka se go na ya fefe eno no me dia no go na ma fefe ya resane na me ye de be me fefa me gusua me ye adwuma no enti everyday bia me concentration no e wo so enti wodi yade no be ba sunsum bi di akire no me na wasa metena ase wo me ka ntam se sunsum di wo yade na ki na da mi ameye yinu magimi me na wasa me hu nyansa eye de be ehwese wo yade no bibita akira eno kan wo na ye yi sa ne ma na nyina fro nti na me ye yade a enti me mix no obi first no se abrochirefo nde aye de duro komom first na nkiyama se ofura abrochire ba na nipa de no ba no abodam kura opa momfa nipa be 10 ka ho oba na se ntimi amana anti se at once 6 minutes ya na kese betua o nyina plane ticket ne ne keka ho aye de be e de amomo be se ne nyame adom ye omo no de ye deliver e de mom be ga na de o wa no magese o ye de be wo ba ye mo bi adura o kasa ne ho nto no da ono ana ye no ho a ye che no me che no me gita abofo pa me che soja ni o police ni o wa na ye ona ba me che na ya bre sunsum na se na stay na ya senya saw ya de odi obi ba na ya meche no ana obi timi yare na ono a na ye bebre bra be me wono me be show ka se show ono na wo yare na wo bre no ono an wo se ye de ho na abusuafo se na ya chi wom me se me na me ka cho sojafo me chi wom che na watea no ansa na wa ye ya kira wo e ba ye wo ye adwuma na ye kira o se wo ba ye a en soja no abra abofo na me so ban enti no wo be ye obi anu ni case wo kwa anu akoso oja na ye adwuma no na maboa me ho te ho me beba nso announcement no koso na maboa me ho te ho no na wo so opre ago catch you ene ya agro be di ehe ne rehwe Dr. Sharp aye be hu wo location ne ye fa here Sharp wo kasua o ba fa kasua ka se obesi wo kasu overhead ho we see overhead ho no ma no asan ebisa new market car okay ofa new market car na no akase obesi o ADB ADB ni kaso e ba ko pe eye bank agric bank ADB bank so we see o ADB ho no ma uko anim se ka kra bi dan ba ko to aso no afa on side right ubon se fitting shop bi wo ha ye no ma na ye de be e she wo hu fitting shop na hu fie na obi akora nkyero se ye sharp fie a me ba ke obe hu se ho na ye adwuma no what you say every day bi aso me ye adwuma e de bu anyame ma o ba consultation ye 200 Ghana cedi ana tetede no 2 million na wa boa ho kakra ka ho se ye hwew na ahoboa no ba na anso a ye wa duro ntino ye de ma me galo nyina ni enye yade bi aso na ye de gallon we nessa bi wonu me yayi ketuwa bi na ya de ma wo gi aduro ni nyina na wo ye de utuatua wo hu antoba brabaje usika san ye be se mo 15,000 Ghana cedis di aka 150 million ya fa ma wa police fu etie ye no mom ko petrol so ni ade e ka Dr. Sharp aduro no wo ye ne guarantee e ka ho be ma 150 million cash say san frɛ na gu yanim ase mo bi ante sɛ sa Sharp kura no obetra no ma na no papa woni aduro bia numbers na wo TV na ni no be pa cho 050 554 19 96 0266 14 another 14
last one ye WhatsApp eno na brochirefo na ye pese o mofre 020 489 7454 every day bi aso no me ye adwuma bro nya ye di bro nya odi ande ye de ni sa ahoto no da bia ye tenase. Okay, yeah, that's say. Ebusiane say Dr. Sharp the demon chaser no. Odo na waye panyin kofa bai. Sa ye kwanche for Emma Dr. Sharp Herbal and Prayer Center. Numbers in the good screen so no fa na frɛ no normal location. Yade bia ha obi ano. Obechi yade no wakache hono mo na wasaw